sajakamayo sajakamayo kono tini 22 तारिख जनवरी 2022 वो chung प्रथम वो जे मंगनावो ने मा डॉक्टर tini misau hamya mano chung ne man bo pandawo chung bo chung mole chung tahas kaha chung laimo brekhe chung tini je raja tini je ubagra bini je chung mole nangkhru laimo mani msio se chung jatino ti khwa nai nangkhru laimo mani msio se chung jatino tha khe nai himoma kaut mano chung nu ye mchie nai moni msio se chung bo mangnawo ne ma tini sorry no chung ting salayo ke tiniyo ang puilawo ang khaksamo ya phai chumole bose tini je bo Kanchanpur sub divisional ni tini Tripura mothani president tini brom nam uma shankar no ang batake khaksamo ya phai yo mamin sike bini phai ya bama tongsiyo bo tini bo free health camp khetman thiyo abun lagewa ang khaksamo ya phai chumoke tini Kanchanpur block committee ni YTF ni president Firoz no bungphoro ya umsari sungye chung bono sukrung khemai chung bono mai sanai brekete nai thoma ke chung binghan jagawo khya khomano chung beke khenai mama kauna buti samon kauna batake khaksama thong abon siyo antre ka khaksama samchumo ke chini chairman Khumpui ni IB lobarung riang no ang tre khaksama ya pham chumo ke moming ke bung sau thai mo bung broi ungpho rose chung sha broi klama le hati me ya briba hati me he bung aro ang bono nok khomo bin sau thai mono nok monang ang khabake tinia nang bis kawang bono khaksamo sau abon logewa ang khaksamo trika samchumo ke chini SDMO chini SDMO sarno ang batake khaksamo samchumo ke moming sikhe bung bodima kauro bong ang samon poryo bong batake khaksamo tong boding ke chung jatino chung boding ke chung public no chung help khema ke chin ke bo chungpho batake khaksamo mayu himoma kauni MCO trika hang khaksamo samchumo ke chini ji MYC chini 10 da PhD ni chini doctor SANCHIT CHAKMA bong batake khaksamo ya poi moming sikhe bong ke ha talented bong ke ha mai chanai bong ke dynamic bong doctor chung joto siu abon MCO ang khaksamo kaham khya pham chumo ke Dr. RESHMA REANG bong boke HOMEOPATHIC ni se abon logewo chini mkoi ni doctor chung joto sio sarkar free health camp ne kheo jugen je jaga no kheo ari piphono bose puila rowo chini MBBS po tongo ro chini cheharo na ma doctor po tongo ro chini mkoi po tongo bodi khe Tripura jo khenmale chung se prothom chung se puila rajaniti pharo se rajani warrior se puila aro panawo ang bo chung se puila khemoni rajniti lek toya राजनीति उन्होंने जाते जाते कौन साधना आरंग पो नांख्रु लाइमुंग मान चिंगो से जाती नोटी सामयो नांख्रु लाइमुंग मान चिंग से चुंग थांगसामा मन फो चुंग तीमयो प्रोहा जागो आरो पंडावो तिनियो बो काव ते क्लाउ के सायमानि चिनि जे नांखु माने नसे चुंग बिस्कामो चुंग तिना मा पंडावो चुंग बसे साउथायो आरो पंडावो जतो न त वहा खाकसाय आनिम खाबाय के न जतो खाकसाङो बो प्रोग्राम का हम खंथो इसन थे फाव मासे मोसांचो जतो न खाकसा আজকে মানে এই ত্রিপুরা ইউথ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যে কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনের পক্ষ থেকে যে হেলথ ক্যাম্পটা করা হইতেছে তার জন্য আমি তার কাছে সবার কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমি চাই এখানের যে দুর্গম এলাকাতে যে ইয়ারা আসে তারা সবসময় ইয়েতে হেলথ চিকিৎসা নিতে পারে না যেহেতু যাতায়াতের ব্যবস্থাও খুব সবসময় গাড়িও পাওয়া যায় না সেই জন্য আমরা আজকে এখানে আইয়া যে ফ্রি ওষুধ আমরা বিতরণ করতে আইছি তার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমি চাই সবাই যাতে এগিয়ে আসে এখানে थैंक यू ब्रदर आज ने नॉर्थ ईस्ट का जो फेमस यूट्यूबर हमारे साथ है आज यहाँ मेगा फ्री हेल्थ कैंप में स्वागत है आपको हमारे त्रिपुरा की तरफ से तो कैसा लगा त्रिपुरा में आके खास करके नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा में यहाँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आके कैसा लगा मैं पहले बार आया है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में और ये तो बहुत रिच है ना नेचुरल रिसोर्सेस है ना पहाड़ है सीनरीज सब कुछ अवेलेबल है जंगल में पहाड़ में बहुत अच्छा है लेकिन जो लाइफ जो लोग यहाँ पे रहने वाला है जो मतलब वो लोग लिविंग स्टैंडर्ड अभी भी 1980s लाइक मे बी वी कैन से 25-30 इयर्स बैक है अभी भी प्रॉपर रास्ता नहीं है ना रास्ता सही नहीं है
फिर बिजली भी नहीं है बहुत गांव में, है ना, होने से भी आता नहीं है। मैं भी दिन में 1 घंटा 2 घंटा आता है, फिर मैक्सिमम तो आता नहीं है। फिर पानी, पीने का पानी बहुत तकलीफ है। और ये पहाड़ है, लोग पूरा दूर दूर से पैदल करके आना पड़ता है। यहाँ पे आने जाने का सुविधा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो आने जाने में बहुत तकलीफ है। और बाज़ार में लोग आता है बाज़ार करने के लिए, और अपना शरीर में जो सामान है ना, जैसे चावल हो गया, सब्जी हो गया, पूरा मार्केट से अपना वापस पहाड़ गांव में लेके जाना पड़ता है। वो बहुत मतलब देखने से मतलब रोने का मन करता है वो लोग का जो तकलीफ को देख के। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, खास करके प्रॉपर रास्ता नहीं है, प्रॉपर ब्रिज है ना, पुल प्रॉपर ब्रिज नहीं है। और मैक्सिमम मतलब गांव में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। पानी मैं खुद रह के आया है, मतलब मैं मतलब पता चल गया कि मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज़। तो खास करके तो आपकी तरफ से आप नॉर्थ ईस्ट के सबसे फेमस यूट्यूबर हो, तो विप्लव देव की सरकार को आप एक यूट्यूबर होने के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये है बहुत अच्छा है, स्पेशली नॉर्थ त्रिपुरा वी कैन एक्सपोज एज ए टूरिज्म हब। अच्छा रोड बनेगा तो अच्छा बिजली सप्लाई, अच्छा मोबाइल नेटवर्क देगा तो मतलब टूरिस्ट आने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सुंदरता को देखने के लिए बहुत दूर दूर जगह से ना नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आके ये है देख सकता है। और स्पेशली जाम्पो हिल, ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ त्रिपुरा में, और बहुत सुंदर जगह है। अगर हम रोड को अच्छा से डेवलप करेगा, मोबाइल नेटवर्क टावर और ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अच्छा से देने से, और बिजली ये अच्छा से देगा तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ करने का ज़रूरी नहीं होगा। और ये नॉर्थ त्रिपुरा बहुत अच्छा है, टूरिज्म हब बना सकता है त्रिपुरा में। थैंक यू। अच्छा, तिनी मेगा हेल्थ कैम्प रोजे उमो के बेखे बेखे मा डॉक्टर फेहा के तिनी बेखे ना प्रोग्राम बाय आपन सा साखना गले खाकसा पुला वनरा मीडिया सोनो तिनी रोचिन लगा माइसे दो बो मेगा हेल्थ कैम्प तुमा chung tahaka ha je chungmo chungmai sukmo je bubagra chini maharaja chini ishor je bini je tuithe mungma bini ideology ke chung joto sino nangkhru laimongma nim sing se chung jatino tu khumoi yu nangkhru laimongma se chung ba nai abo bangke se chung thangha phainai hi chung abo ni ideology chung follow khiye chung tinioro Purnojoy para Khumpui GP andaro kayo bo chini Kanchanpur subdivisional andaro ro chung first chini health camp chung kick off khe ha chung raisa ha tini ro health camp pai khe chung khayo thapinai dosong GPO aboni ke chung 27 ke chung west bandari ma thapinai 20 ro ke chung east bandar ma thapinai bodi ke chung bo chini January ni je action plan ni mutabik chung chini je health camp chung Khumpui GPO chung mane chung khenai aboni ke tinio chung ro raisa ha prothom chini health camp jotono ang khaksamo matongo komi singke chini youth rok ba ang ye chung kraw ke chung phaimone logeo chini doctor ro chin doctor kho tham kao. I think this is the first time in Tripura chung just chung simon jorawo je government torof dingke bo health department torof dingko awareness likheo are himbi pono abo genuine awareness pono ungsu yana ke tinio je YTF ni jebo action lamo borole chin logeo umkoi ni doctor hotungo ro chini chehero ni homeopathic doctor hotungo abon logo chini MBBS doctor tongo khok thamkao doctor ro momin ke chung sio sudu matro MBBS doctor parawa ha khele chini pa je chini sorio namo male bole kipemiya aro panawo chung ha why not chung umkoi doctor no chung MBBS ni logo chung attach khiye abon logo chung chehero ni doctor homeopathic no chung MBBS logo attach khiye chung parawo thangkese মানে বিভিন্ন রূপ জুদা জুদা তংমোয়া কে chung joto sio umkoi umsa dora khokchi tong to ke rangkrui ungye chung doctor phumaya chini ro Purnojoy parawo bai chini hospital 10 ta PC umsa salto ron tio gari gora thik mati hungya lama khacha khanang hungya aro pandawo chung
para ha e ta le chung chin group na chung nang kho nai raja ni je tui phangma raja ni je chung mungma no chung abno suplong khen engke chung nang khu mo se to nei nang mo Pandao se chung YTF Kanchanpur bo action law kitre ka khaksang mo nang joto no samchum ke bo se chin logewo one of the most famous bloggers. He is very talented, very dynamic. He's very fresh, very smart. Bong chin logewo chung very lucky that we are having you today with us here in Purnojoy para. I'm really very proud. I'm really very much excited that you are here with us today. I can express my word that you are here with us today. We have seen you many of your videos in YouTube, in Facebook, but today you are here with us. Oh my God, this is incredible. Thank you so much for being here with us. Ke bung one of the famous say joto je sia khorle bono follow kemayo chini Tripura bung ta not Tripura to I think the next plan ke bung most probably I think Dolai, I think Narikal Bagan and all that coconut island bung thana isa sa khao abuni ke bung no tawa khaksamo ya phai chu ke bung phatar ni ke ha bini jaga ke I think Bodoland right Assam ni Bodoland ni si bung ke tini bung chin loge mai si phai chini health camera bung pho nai tho ye boni ke je initiative je YTF lamo khaksang numon bo panda se bung pho chin loge wo tini tung suye bung pho je mai mo jora nang khru suine hi bung saman Pandao ang bona pek khaksango chung tawa last course ang joto prozarono chin Tripura saronok sa chumole bose chung politics no bisi wow ke stro ni politics no thungyamani bisi ki chung brain no use kemani khaba chung use khetno khaba ba brain no pal ke chung kra jaga tu ke se chung jati no